यूक्रेन लांथेंगनौ यादब रशिया की लानमी चामग तरा मंगा थबक्तगी लौथोख्रे यूक्रेन लांथेंगनौ यादब रशिया की लानमी चामग तरा मंगा थबक्तगी लौथोख्रे हाइना ऑफिशियल सोर्स अमना फोंदोक्ले रशिया ने यूक्रेन लंदासलिब असिद सिक्योरिटी पर्सनल खरा अमदि लान असिद यानिंगदे हाइबगे खुदम ओइना लानमीसिंग अदुना लांथेंगनब चलु हाइबा याखिदबने लोकल रशियन कोर्ट अमना ममांगदा थबक लौथोख्रबा लानमीसिंगना सिंगनदुना थारकिबा कलेक्टिव लॉ सूट अमा रिजेक्ट तौख्रब मतुंग तारकबदा रोजबारादिया हाइरगसु खंगनब नेशनल गार्डमेंट चामग तरा मंगा मफम लौथोकपगी केस असि युमसकैसा नुमित्ता खंगनरखिबने कोर्ट नमसिगे वेबसाइट पब्लिश तौकिबा मतुंगिनदि यूक्रेन लांथेंगनबगिदमक्ता ऑफिशियल असाइनमेंट अमा पीबदा याखिदबगा लोइनना मखोइगी ड्यूटी स्टेशन अदुदा हलखिबदगे जस्टना लानमीसिंग अदु मफम लौथोकनबा वारेप लौखिबने मसीना मरम ओरगा लानमीसिंग अदुना मफम लौथोकिबा दुबु यानिंगदबा उल्लदुना थारकिबा लॉ सूट अदु डिसमिस तौखि हाइरे रशियन कोकासस लैबा कवार्डिनो वाल्कारियानगी कैपिटल नाटसिप्ता आपिल अदु तौरखिबने हाइरिबा मफम असिदा फोर्स असिगी यूनिट असी बेस तौदुना लैरिबने रशिया ने युमथंगनरिबा यूक्रेन लांदासिलिबा मतुंग तारकपदा लैबाक असिगी मिलिटरीना मोरेल की थाक असी हंथरकले यूक्रेन लानसिलगा चंगसिंद्रिंगै मतम अदु फावबदे मखोइना लान चटकनी हाइबदु खंगदे हाइरे मरक असिदा पेंटागोन की माइकेदगी हाइरिबना रशिया की लानमीसिंगी मरकता मयाई थंगबा थाकता लैरिबा ऑफिसरसिंगी ग्रेडतगी हौरबा बटालियन की लानमी ऑफिसरसिंगना पुतिन ने यूक्रेन लांदासिननब पीरिबा हुकुमदा यानिंगदबा लैरे अमदि मखोइना हुकुम अदु ngakna चत्रे यूक्रेन लान सोकनब चलु यादब रशिया की लानमी चामग तरा मंगागी रिप्रेजेंट तौरिबा लॉयर एंड्रीविनीना हाइकिबदा कोर्ट के डिसीजन अदु ममांगी मतौगा मानदब मवोंग अमदा यामना थुना पीखिबा ओइबना केस असिगी कम्प्लेक्सिटी अदु लहल्ले कोर्टना प्रोसेस अदु निंथिजब मवोंगदा पाइखलकप्रा हाइबसिदा निंजिंग मांजिंगबा पोखल्ले हाइरे महाके क्लाइंट सिंग अदुना अखनब विटनेस सिंग कौखटपदसु याद्रे कोर्ट के डॉक्यूमेंट कया अमसु कोर्टना रिजेक्ट तौरे रोजबार्डिया नुमित असिगी कमांडर सिंगना लानमी सिंग अदु लांथेंगनब पामदब्रा नत्रगा मखोइबु थबक्तगी डिसमिस तौरिबा असि आइना यादबरा हाइबगे मतंगदा ऑप्शन सिंग ऑफर तौखि हाइरे इंग 2016 की मतमदा आर्मी दगी सेपरेट तौरखिबा मिलिटरी फोर्सना रोसबार्डिया सिस्टम की बने मसिगी मरुइबा मथौदे टेररिज्म लांथेंगनबा अमदे मियाम की शांति रक्षा ngak सेंदुना थंबने रोसबार्डिया के फोर्स सिस्टम हेक हौबदगे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के प्राइवेट आर्मी ओइना पानरे स्टर्न यूक्रेन के लिमेन टाउन मपुंग फाना कंट्रोल तौरे हाइना रशियाना क्लेम तौख्रे रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की माइकेदगे ngasi फोंदोकिबदा स्टर्न यूक्रेन के लिमेन टाउन असि रशियन फोर्स अमसुंग रशियाना बैक तौबा फोर्सिंगना मपुंग फाना कंट्रोल तौरे डिफेंस मिनिस्ट्री की वाफम असि प्रो रशियन सेपरेटिस्ट की माइकेदगे सेल्फ प्रोक्लेम डोनेक्स पीपल रिपब्लिक तगी टाउन असि मकोइना मपुंग फाना लौसिले हाइना लाउथोख्रबा मतुंगदने लुहांकस के गवर्नर सेरही गाइदाइना हाइखिबदा रशियन ट्रूप्सिंगना सिविरो डोनेक्सटा चंगसिलखरे अदुमकपु रशियन फोर्सिंगना लुहांग्स रीजन असि कैप्चर तौबा ngamloi यूक्रेन रशियन ट्रूप्सिंग अदु थेंगननबा चपचाबा स्ट्रेंग लै रशिया की माइकीदगिदि सिविरेट डेनेक्स की बिल्डिंग चादा मरफुद्रा दे सेल कया कापसिंदुना मांग ताखनख्रे इहान हानबो इन रशियाना कंट्रोल तौरबा मारियोपोल सिटी दा मेटल सिंग लोड तौनबा जहाज संगसिलखरे हाइना तास न्यूज एजेंसी की माइकेदगी फोंदोरकले पोर्ट असिगी स्पोक्सपर्सन अमना तास न्यूज एजेंसी दा फोंदोकिबदा निंगथौकाबा नुमित्ता रोटोस ऑन डोनगी रशियन सिटी यौना चत्रिंगैगी मांगोइनना बेसेल असिना मेटल टन लिसिंग अनिगा चात्रेट लोड तौगदबनी हाइरे मरक असिदा रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की माइकेदगी फोंदोकिबदा रशियाना किलोमीटर लिसिंग अमगी अरापदा हाइपरसोनिक जिरकोन क्रूज मिसाइल माई पाकना टेस्ट पांगथोख्रे मिसाइल अदु बारेन सीदगी कापखि अदुगा वाइट सीगी टारगेट अमदा हिट तौखि मिनिस्ट्री असिगी माइकेदगी थादोरखिबा वीडियो अमदा मिसाइल अदु जहाज अमदगी कापथोक्लगा अतियादा पोखाइखि हाइरे अदुबु रशिया की ओपोजिशन पार्टी ओइदिबा कम्युनिस्ट पार्टी के लेजिस्लेटिव डिप्यूटी अमना रशिया ने यूक्रेन दा हौजक जथरिबा लान असे लोइसिंदुना रशियन ट्रूप्सिंग लैबाक अदुदगी विथड्रॉ तौनबा तक्सिनख्रे करिगुम्बा रशियन ट्रूप्सिंगना यूक्रेन दा जथरिबा मिलिटरी ऑपरेशन असे लेप्तबा तारबदे रशिया दा मपा लेतबा ngang kaya ama लैरगनी हाइना डिप्यूटी असिना रशिया के
Primox Regional Assembly Meeting the Phongdokhre Amarom the Russia gi President Vladimir Putin na Germany amasung France na Ukraine da khulai leptana thazaliba sigi matangda akanba warning tawkhre thawong asina pro western country da hena tangta da phibam ama mayok na hangane President Putin na France ki President Emmanuel Macron amasung German gi Chancellor Olaf Scholz ta haikibada makoina Ukraine da leptana khulai thajinba sina situation asi hena khudong thiba phibam ama mayok na hangani haire marakasida Ukraine gi President Volodymyr Zelensky na haikibada Laibak adugi defense resource lairiba makai makoigi lam ngak senduna laigane Ukraine gi military na Donetsk amasung Luhansk ta Russia gi teng amasung armor kaya thugai khre haire Ukraine Armed Force gi General Staff na ngarang phongdoki bada haukiba pungkun mari asugi manungda Donetsk amasung Luhansk region da Ukraine gi forcing na Russia gi teng amasung armor kaya thugai duna mang takhan khre Russian forcing na mafam aduda advance oina sangsin bangamdre city adu the Russian troops singna anoba attack amata chathaba ngamdre Luhansk governor Serhiy Haidaina phongdoki bada city adu ge jaga khara da Russian sing changlakpa ure adubu city asi makhoina loksin ba si oithok loi Russian sing adu defense tawna ba Ukraine gi military gi long range weaponry kaya lai haire marakasi da UK gi prime minister Boris Johnson na Russian thengana ba Ukraine the long range multiple launch rocket system mathau tai hai king Donetsk ki Lyman city gi ayamba saruk Russia na khudum san khre land Russia gi mateng panglibe ally Belarus na ahenba defense forces sembat kadawre Russia da military gi sahi gi pankhai Louthokhre Ukraine da landaru badagi military yauna maikai khuding makta yamna thina phibam soksilaba super power Russia da contract ki makada army da yauba pamba singi Shahigi Pankai Louthokhre bill ama parliament pass tawkhre Russia da mamang da masagi chahi taragani pandagi nifu faubugi manungda laiba duga foreigner oiragana chahi taragani pandagi kuntra faubugi manungda laiba mi sing tamak military service da sangba yahalambane hauzik anoba bill pass tawkhibaga iroinana masigi chahigi pankhai ase Louthoktuna thabak suba yariba chahigi manung saliba makai military da yauba yaragani haire Masina specialist kaya hena military service ta sanghanba ngamlagani haina State Duma Lower House ke Defense Committee ki chairman Andrei Kartapolov na phongdokhe high precision weapon amasung atai military equipment kaya sisinana bagidamag kham thiengna professional specialist darkar oi haire laibak singna matom da sokhan jare Putin Russia bu tokhaina tahanana bohona riba laibak singna tawribasi Masagi St. Milon oina sokhan javani haina Russian President Vladimir Putin na phongdokhre ahanba Eurasian Economic Forum da wangang bada Putin na Russia bu tokhaina tahan bai basi oithok loidaba amane madum tawgi haina khanba singna masa matom ta sokhan jagani haina phongdokhe hauzik oidaba prithvi gi St. Milon gi phibam ase yengluba matam da Russia gi phirep chummi haibadu takle masibu Yadaba laibak singna tawriba sina Midjeng sandaba policy singni haina Putin na haike senmitlon da saukhatlaba laibak singna haukiba chahi nifu sida khwaidagi haksin ba mawongda inflation mayok na re logistics chain sing kaide amasung chinjak na chingbagi matangda malemgi crisis thokli haina Putin na haike masi aruba isu amani amasung masina apunba senmitlon amasung political gi mari da kaiba pire maning makhatamba mawongda policy chathaba pamba laibak singbu namthanaba masung mapangal sonthanana bagidamag sanction namade atai athingba kaya thamjiliba se loisilakpadadi karimata kanaroi haina authoritarian leader asin haike France na nahasing chada mangade lairik mayak chatte report Europe ki chawkhalaba laibak France ta chahi taraga taruk suraba naha chada manga natraga makoi lising kuntraga mangaromdi lairik paaba masung iba haite haina report amada phongdokhre North Korea gi mang takningai oiba thabak loisingani haina US South Korea amasung Japan na wasakre North Korea na sathariba mang takningai oiba thoksil kaya asi loisilhanduna laibak asi wari shananaba table da muk purakpa yanaba honagani haina South Korea Japan amasung United States ki top diplomat sing na wasakre Myanmar crisis ka mari leinaba UN gi warwalama China amasung Russia na thingkre North Korea ki mathakta anuba sanction thamjinanaba United Nations Security Council da resolution ama
China amasung Russiana veto power sizinaduna kaktathraba matungda military shasan leiriba Myanmar da miyoibagi hak khongaungnabaga mari leinaba United Nations ki warol ama thadoknaba hotnabadasu authoritarian leibak anisina amukhanna thingshre Shahi kun manga dagi kuntraga mari faubada leibe nupi chada nifuga manga dasmik mapanna angang ani dagi hening day report Manipur gi oina mayum makai palaba miyoi singna angang masing yamna leiba pamdre state asigi shahi kunga manga dagi kuntraga mari faubada leiba yum palabi amasung macha leidabe nupi chada nifuga manga dasmik mapanna angang ani dagi henba pamdre Petroleum dealer singna dealer commission hengadavage me kuntraga mathoida protest tawgadawre Petroleum dealer sing da piba commission margin hengatlu haiba demand da tha asigi kuntraga mathoida oil company terminal sing dage thau leidaba haiba protest sangsilagani haina North East India Petroleum Dealers Association Greater Guwahati unit na IOC Bharat Petroleum Corporation Limited amasung Hindustan Petroleum Corporation Limited ta aiba cherol pisinduna khangan khre aroi bada tabiri bapum namakpu thagat jari